laibak thibadigi akhoi achoubai issue makana dabada oiroi dabada to phai da thabakta akhoi phaina jasalakpadi athokpa irang mathokadwegi police training college siga or police training center Manipur da laibas siga training piba ngamgidabase laibak thibani Manipur police haibase India ki manungda aina mamang da tajarakpadi amna maming leiba maming chatpa corruption side to the everywhere no problem adu di tani ko tawdaba phai mathong na leibada Manipur police yangbiu Republic Day amadi 15 August ki matang da matam punamakta Jammu Kashmir Manipur Chhattisgarh hai problem gi matum se oina aina te top state ta thabak toruk pale bas okoni sumjeng jabada Manipur police ki heroic role undisputedly say gallantry medal distinguished medal police ki medal governor ki gold medal ang pase prize phangjo batam akoi thamoi sham chai laibak phabade su kon amani di phangjahuri adu sum tor patanja the achievement amadi apapa thabak tobase mamang there is no call cookie police or Manipur police or Tangkul police Mau police is a body amani police is a organization amani police ki mapa mapu is chief minister ni head of the government na yamna phajana leiramani aduna yamna phajana maming chatpase muthat pase karigino haibada akoi da jat bejat naik pa khot pai nang chingi ne nang na tamgini nang na kuki ne nang na chinni nang na tangkul aslai roi da bane akoi history the puari the leite Manipur have se ko mi la kuntra manga sagi kuntra mari manga na pulga saba Manipur ne adu chief minister na haibi kiba chief minister na madi governor ani ne chapi dan copy dan Assam government Sri Himanta Biswa Sarma koine mohine ka training center the pudan dargao the pudan khotna tawna to be copy punam training pe it is something quite quickly karihan neighborly state the lane koi good gesture tawna to ba habis masyam thagan ni chief minister na hai I really appreciate main bathakta maran sibai di mapa duga macha mayam ko ni pen da bole raba ju thak padisu mapa gi di machani drug chabadisu mapagi di machani okta bachat padisu mapagi di machani asuma mayam punamukse loina manad hemjan khochat natang du letan leina bangashi tha chahi amaga makai changak patanja da asobe kyam leidi asobe ma matanta natte you go back to the past 5 decades 6 decades mamang da palamba sarkar mayam singri shorik padigi khara horukpani horukpad mapung pharak pas san ahibana chaibun chai haidana mangura taba dosana I am not BJP nor I am Biren anybody I do not know anybody apabadi apaba haigani aran bahaigani adu mana taurubasina apaba saruk phagadra and poppy plantation or golden triangle Manipur lebese to honbai patti taurubadi dosa mangura tare I admit fully everybody knows it coming back to the training center training phajna tawi Koli tawi loidan lak laibak thin ani angang nupa machani lehidai na tai madu mata kitan nungaite ana yek tawba khotpan tawna tawbu do ringmani adu Manipur da halaga mayam punam se mapam se punam police service only one family ai kananu kuki kangde chin kuki jo kukin na koi su koi sagai kuntre nipan ga marta koi se mapan mi khar tan leiba khu da michang ma kanam ta koi nai de police ai jing ba tar pa da moloi na mas equally treatment ta gudamne police is only one family aduna police sibu may police sibu sogatra ba police na corruption de jamu involved ta hollaba I say corruption involved ta hollaba transfer posting the favoritism nepotism Peshapira pot thinba khotpa adu mo police nante ko I am talking about the police service masana POLICE meaning kangmami without any approach to anybody chang patanja the make sing na thabak to bami sing they are called police one family and the shame na I fully agree and everybody should accept it hangi loina Kerala di lagtun leirammi Nepal di lag Nepali lag siga kui police te jauri Dugi na kanagi kanankani Nagaland Manipur deliver naga Krishema Gangami Punanili with this Leramasu Yari. I think the Sagai full of Kanam, the police has a different shade out there. Other cookie Kangde, Amakanga, they belong to Manipur. They are the Nokoi, but a different shade on Bayade, Nakun Mangan money, Nakun Aman Sagai and Taduk the Tobushunga. Police is only one family. We know police is headed by the government of Manipur. The Mana Harpa order everybody should acknowledge, should accept
without the slightest hesitation kaido ado Manipur da leiriba tamda leiriba so called Meitei Manipur ka haijan bado haiganu Manipur da tamda leiba Meitei punamak travel punamak o tam yate plain area de la punamak let us treat the Chin Kuki jo terrorist group na koi lan khali se koi tobu sunga ya de Manipur Valley ta or elsewhere de leiba koi Chin Kuki jo ichinau singse koi ngaktani moina phatabodon khansin koi de khangumsi makoy da tati tao ne tawgumsi makoy da kun phubu cheiba tawgumsi makoy be konjansi makoy bo mukum hane do just say ai imana ba ai now singleri el kailun leri must be one day after a few years he will become DGP. He is one of my brother. One time he was my colleague akon editor chehi kun mamang do oire. They are fine gentlemen play khongsai ko lerami Mr. C Dongal Koi Adigi Mr. P Dongal Koiler, how fine they are, they're so good, they're so kind. Who calls their cookie? They're Manipur DGP. We know only that they're Indian police service. We salute them. Mama Pakana, Mama, I have no concern. I concern his rank. I concern his position. I concern that he belongs to Manipur. Adutanida. Other Mr. Sangliana ko Manipur Digilai Koli. Ayoko Bangalore the thang nahi main commissioner of police or ngeda Mr. Pachao adigi lai Karnataka ma DGP or me I chali sometime Bangalore to column to chali call what made me to do just as a police senior officer oi akone junior officer oi akone mapam ate chapatan jada akone chala just salute to se ai darkar leite to just as a police as a one family entire country aduna koi da kuki leite chin leite thadau leite tangkul leite mau leite miti yam kon the so called we are all Manipur citizen police amangi makha leigidabni nobody should create any problem nobody should have a different ill feeling akoi ate to just no police we should be in justice we know only one word POLICE amangi makha headed by CM then to the DGP akoi punna hi menegadabni punna le menegadabni justice pigidabni thabak to the miching khanai roidabni amuk harau jai panalesi I fully support and endorse the chief minister haibu wahis ai tamakta di ai thagachari haibu samdang thamjari tangkhulni ai mauni ai kukini ai thadauni ai metin haibu wahis lei roidabni madu shoibane khoi ase aya makoi meti je kajikar shoibusu yawi tamda lei koi khar lei khar mai mi pangi kolena koi khara kaji khara tang kongthu ba kotu ba khara katang moida jeng ba khara wat khi ba kokki masil asmaina group ethnic group sagat na to ko pose masib manadab de shoi bani laibakti senapati thoibese where is Senapati district where is the Kangpokpi district where is the East police station East Imphal or the West Imphal or Jiri or so and so akoi se umbrella matgi matang da satinami makada leigedabni no distinction called Naga Student Federation no Kuki Student Federation no Meitei Student Association thamadi yai leipa ki tor putan jada koi mase chap manegedabni masigi thokani habese we knew it aran mathabak toba habese nongbrati nongmadi mate soid masema aran bathok se mapung pharakani jengbi khanne jengbi COTU koba ITLF ko kobo singsin tribal mayam singsiga instigation toba kuting jan ba hai naga no hagulu ne si tawne no khushi si yaune tamni mi se mite na koi bahale ne no koi bisu namdare ne akoi bisu tribe mulle ne who said that this wrong narrative India tele ibapunamak media punamak even no local paper the bofonge karam mama tamne churachanpur the hogi tanjada 2023 ki megi me thada thoki incident karam matam das men Meitei National tribe talmagi tamakta shaudna tawbani haidna cha thoki ba ngasi gi local paper punamak gasi ba usa ko convince to bung amata pongidri you all Indian media na koina wrong narrative te pudna amagi wat mataba play card amakta sumai tong totna samani scheduled tribe tan bai tamak tan ba haidna na koi ta phangadra koi de phangmoidra ne Nakoi, you all refugees. You all are migratory bird. You have no place in our society. No, I tell you, nakoi bethabi kopin tore pare yare. How you try to take the very unplausible way you try to take cover by saying
Maintain a schedule tribe tam no kang the neto bunian and no hide with the no play card amata tawuga tangalobo moduna education check. You try to provoke the other tribal group. Why you divide tribal and the non-tribal or the Hindu or the Christian? Ngasi geopolitics story pun mo say tawi matul mapandi Myanmar digi even Mizoram digi even Bangladesh tapo even American kut thingjali ba Louis Martin ko na tausali ba ngarang tama photo the phong iduni so-called evangelists Myanmar the chakani ate Thailand chakani Manipur chakani nupi malore kole hadana starlingi maramda mana koi phi jeliba koliba mana fatigue jeliba mana jungle boot pirkar ma evangelist mana mana jungle boot ma una pi kari darka leiri adu mai to moina la ku thingyan to pun mosen laldoma koisena moina bangas ma haget pun the Manipur thoi pun mosem ko ne thon bani akoi MLA tara desert minister ani jawri pun mose they are the main culprit. Other Naga mayam say brothers and Kutangatan Nonjeri must anticipate Hanadin with Obum Topuni. A quite Naga Hyperlitene, no so chingle mini, a coach chingle mamini, a quayamatani, cookie and Kanano Kangde, Tado the Kangde, a quick Mijosu Kangde, a quick Mouse Kangde, a quit everybody is equally. Equally, you're all brothers like us. Nakun, we acknowledge the Obrato, the Quay Kangde. Adungasi Nagaga cookie mamang is talking. Amusa talk Pahorokadori. Ab soy the Tarukigani. A quick tone Ningde. I don't tell Kana Jengshi. Manipur the Sagi Kuntra, Marim Garam lady hiding. Chin cookie Joe migratory birds, illegal immigrants, Punamaksa Togana Machakre. Ati Sagi Kuntra Matoni to the Kadovita wanted to meaning a ship of Libiri gay. Manipur the Liba equal natro. Kanana kanabu dominant okay, kanana kananu hingat page. Are we not equal? Or natana? Are you trying to differentiate? Sin chingaleba, tamdaleba, chingaleba, sin kuchu amuba, have the tobi with the pate danako. Anyone? Adun anticipate han tobum toy. Nuaite, nasi toiba, Sidi Moina Toriba Sidi, extortion have a city, mapam punamutoloin toribani, Adun Matapi, you are right. Makoy din mapam later bamiyo ini, mayum later bamiyo ini, lag nung sidna koy Maharaj Singh Churachan Maharaj ko ne thambi kopi kra torm kopot tawdi mathoy kakha ke ne henga oh miti asir koy de pangbani Manipur le be chingmi mayam se loin pangbani tangkul su pangbani mau su pangbani ati thadu su pangbani ko tawdi jane ko de singabani kopne to si plan je chahi 6 7 8 koy decades tak horpani. It is not one day's plan. Makoy di loin ngasi yung Rohingya mayam tori sa yung Myanmar di to tori ba ngasi ko chin ko ki jodun palli dumay nam ay samak ay Chittagong da Chattogram da posting le remi ay Dhaka da dhan mandi da le remi Indian embassy ki manak to ke purobi hotel da koy gila ko pa akoy tungbam ni adu tori puna masi chin ko ki joda Chattogram da koy gi kaptai da Chandaguna da lebe Chattogram phajag mafam ni chingi mafam ni like koy Kalimpong dong no tor ga jam phajaba mafam ni lebe nungai mafam puna maksiga makoy mi mem lehuri ba Myanmar di lakpa Chittagong hill treks lehuri puna ay thengnari ay thabaki thabani ay dum tawi kholi I cannot say in detail makoy puna musil ag ngasi laldoma sin toriba Christian state ama toriba hopefully some tabad American Baptist Council backing tauraga mana Myanmar ki lambachetam loba Manipur pungtu thugaiba Tripura ki loba Bangladesh ki loba sipuna musin tauraga one white man came and who warned the Sheikh Hasina da nang island macha makul ni basa piu piraga mase koi gi aeroplane mayam gi tabam kopum gi koi thamno tum piu hai the mana ya khidaba my intention di man harim base akoi Christian state ma koi shame gudari country ma shame gudari haiba like Timor like Indonesia di Timor picture Portugal na palam mafam di Timor hai base Portugalese kantani mon country am English chana bida Portugal la tamamadi nasi independent ois mana chin kuki jo mayam gi no country mayam mache bache tahalaga state mem tahala to geopolitics tori everybody is involved here adu dekho Manipur dali ba khoi bache tahan dadana janing da chin kuki jo tanthoksi moine to wopur mut aranpur mut lale hai bitai why not we come under one umbrella. Why only the National Highway number 2? Why we concern only for National Highway 37? Entire Manipur belongs to every community. Tangkul gishu Churachandpur my right lay. Churachandpur the mi gishu Tangkul area su lay. Valley there here Tabam mayam gishu my right ching su lay.
Maud live Mishu Lagas Impalatari, the Manipur Impal live Mishu Maud, but why there should be complaint? No, in the land regulation, the same cookie head of the talk say. Let us live together peacefully, cohesively. Tori Punamak say it will go again, it will come up like a Kogi. Mayra Chakpa the Mnechin cookie John Hanjalakani, Gani, Masik Mamutana, Masek, Mutalo Drabadi, Manipur Bache. But don't think that the Kogi Naga people's organization only concerned for Naga. Don't think that may take 100,000 all groups. Don't think that we are superior. We are not inferior to anybody. We are the valley people. We rule. No. That kind of concept. Don't keep it. Don't keep it. Manipur belongs to every section of people. Bihari Laiva Singh Manipur citizen or whether they have got the right. Malayali Mayam Lakal lady, Tamil Kayam 70,000 lady, Mayam Purum, they have got two equal rights. Marwari Kangde, Bengali Kangde, Punjabi Kangde, Nepalese Kangde, Manipur citizen, or everybody should right. There should not be any Naga call, there should be no my Jatalibam Toy, why my association Labuntoy? Lepakitor Putanja, why not we come under one umbrella? What is the good, what is the bad? Doesn't highway belongs to whom? Does it belong to only the Mao Naga or the Nepali or the Kuki? No. Does it not belong to everybody? But indifferent opinion Masi tangkul kang de mau kang de sanapati da awatara but ko mitay man ron chang si kanina torbesi ich inausa chi to buya deni chi to sini haibida ako mayam chang rescue to gudubni mai chak ko ro the two no fire brigade ko buthalu gudubni mai chak ko sum chak kishanu ako shagi de sok tre ati shagi de sok sanu have that concept. One should not have that misconstrued to bushunga ya de marmuduni thoi base nuaite Chin cookie Joe Sinchina, not all. But Tatabadi Lunchap Anagre. Adidiramun Lalido. A particular community of the Chin cookie Joe, the not terrorists say hanging day. But it seems that Nako Jochu leader Mitara Jauriaba, who are trying to destroy and balkanize the Manipur. Madudi, your 10 MLAs and 2 ministers, Jauri Banina. We are bound to say that you all people are under one umbrella. Hayo nga si may tidap. Ako nga si speaker na lalo si speaker lalihay ni. CM na lalo si CM lalihay gani. MP biyong na lalo si lalihay gani. Ibo binan lalo si lalihay gani. Mr. Alfred na lalo si lalihay gani. Why you Chin Cookie Joe, why you don't come out and say that? Do you think that you are the sacrosanct? Do you feel that nakoy nga tas pure o yung agtara? Do you feel that nakoy punsigan nakoy lanan nakoy tabom da tawde hay nakoy haydorira? And what you consider yourself having wahim ta hanggeba? Asya ko sagi punum kang dabni. Ano mo ko di illiterate tawresi. Tawresi hay na nakoy usita na tawse. Akoy nakoy na pulhan base. Masigi responsible kana no you Bharat Sarkar, you Bharat ke Nyay Sanghita or Bharat ki nakoy gi Maru ne puri ba Prime Minister Amadi, Home Minister, forget it. Prime Minister is all in all. Prime Minister and the government of India headed by Honorable Prime Minister Mr. Modi. Nakoy neta honmani, you are responsible of irresponsible. Manipur ki tamakta nakoy na particularly balkanized honna bata Constitution ki Article number 3. Akoy freedom of movement, freedom of speech, freedom of rights se pullat hame basa. Who are you, government of India? Who are you to put us in this such awkward position? Are we not Indian? Ako sa Bharatiya natar bro. Manipur da toksunari punamag Manipur government sa digi tamata gaw ki ter prasa ku sasan ra su sasan ra. Noy kang Manipur di hindi ngangon nga si disina ka is disina ka tawagi all India gi kari su sasan. Do you know the meaning of su sasan and ku sasan and prasasan? Nakoy ni Manipur do narom thok to nakoy na nong pad hindi na ngamri waruri ngasi Bharat tagi lagi hindi me ana paisa kare jele hindi ngang jem nakoy why you public pum no complain kari to dage isa issues ta ako na khang na ba Prime Minister go Home Minister da mana kong na mamit ta chang na banda khang kachikrak khang hindi amani na ngang mo da mitiron ngang ni jogdar buni na ngang mo no hay waruri hayo Manipur da ku sasan ako su sasan na hayo si career tano ay dana hay bartal sini
Prime Minister the man masan man akoi bu thawas sadagum tawi akoi private akoi member akoi business matang do puthok ta akoi gi wasibo kay ngangan na ba honorable MP bong khone to do matam kak thak tan khotna to ba khot koi se moi na tahun mani ne makoi na mai macha basuna tan koi se bu akoi ni si haibe tamak am I an terrorist, am I an anti-Indian? Aigi iram damda aigi states aigi jumda pulla thamiba national highway ani deba chalandri baseba kari offense ko tokar ke Bharat Sarkar na koi ne kari nuai tab kari leye chin ko ki jo uske terrorist na drone thadari loina armed forces punam lon leira thamgre CAPF machin thiba punam lon leira thamgre paramilitary mawa log do punam lon leira thamgre asakane army gi lema khong dagi one ko gi division nama dei bo mi mo bo phar pugun bo puhungre nange custody dagi pur chaki mi do are you responsible army asamani to na to ma pun kana gi makha dano Bharat Sarkar gi mako koribon na koine to honba na koni yaad na to natra the masi issue 37 national highway number 2 national highway it will take only 2 hours nangi mi lak kun le ke do thamino kana ito no mite mi am halan ge thamiro Bharat Sarkar hat so halali dana no koi na halal no koi pap no koi phangada bane ai iram dam da koi arstful ge foreign country amagi koi pok matam ni pok ke bane koi madugi meaning ang iba ise am I an anti-Indian क्या मैं भारत का मैं नागरिक नहीं हूं भारत सरकार आप जवाब दो हाय कौन सा मणिपुरी है कि जो जिन्होंने आपका भारत के न्याय संहिता नहीं मान के चले आप उनको कार्रवाई कर रही हो करो उनको जेल में दिया करो उनका पाप का सजा मिलना चाहिए आपको दूसरे अलग ढंग से आप हमें कहे कि आपने उनको ऊपर जो चिन्ह की जो जिन्होंने आपको नाजायज लोगों ने जिनका कोई ठिकाना जिसका कोई माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं उन ऊपर जो जितने हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं हमें लगता है कि भारत का जितना सैनिक अर्धबल का सैनिक या सैनिक सब कुछ सब आंखें बंद करके रखा है किसके इशारा से कौन मरते हैं कौन मरवाते हैं कौन ड्रोन हमारे ऊपर हमारे घर के ऊपर हमके ड्रोन फेंकते हैं आर्मी के जनरल बोलते हैं ये तो चीन को कि जो शायद नहीं किए होंगे तब तो आर्मी जरूर किए होंगे आर्मी किसके नीचे है किसके छत्र छाया में हो वो तो भारत सरकार के अंदर ही है आर्मी तो असम राइफल जो पैरामिलिट्री जो है वो पीसी अलेक्जेंडर पीसी नायर लेफ्टिनेंट जनरल दिस फेलो सेड ने चीन को की जो ने शायद नहीं किए होंगे तो फिर असम राइफल ने तो तब तो बॉम्ब फेंके होंगे तो भारत सरकार आप ही जिम्मेवार हो आप हमारे माए बाप नहीं हो आप हमें नरसंहार और बलि करा करके हमें इस तरह हमें कितने को आप खून करोगे आप कितने मणिपुरी को आप मनाओगे कह दो न कोई तो मनत्र ने न कोई तो उधरी से करेगी न तो जो मरम से आर्टिकल 3 अमा यावरे रिजीत साहब ऐने खंगे बलोंदा आर्टिकल 3 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना थ्रू द पार्लियामेंट थ्रू द राज्य सभा बिल पास तो ngami मणिपुर से मचे तरा मरी मंगा थोंग ngami हाइदना आर्टिकल 3 द यावरी ने असम ने जेंबियो असम में मचे थुगाई बकराई तो आर्टिकल 3 की थोकपनी असि यंग असम ने मेघालय थोकली असम ने नागालैंड थोकली असम ने मिजोरम थोकली असम से मराई थीबरी अकोई स्टेट फोन में यादे एवरीबॉडी एवरी सिटीजन ऑफ मणिपुर एवरीबॉडी न कोई पुनमतासी अकोई मरक थोई बलान थोन बतोरबा जियोपॉलिटिक्स even the foreigners even American indulging even Sheikh Hasina has been thrown out even Nepal mabu thomdukna tawdi tawri Bangladesh soguli bapunamak atai tawri punamak mache tahano hona base we must resist we must fight tooth and nail Manipur dali punamak sagai punamak till our last break Bharat Sarkar ko against ni mohina tahun mani akoi na wangang mapidaba akoi na wamangang rita phajan ba Miss T.S. Sujata Delhi the procession of Jaujuge meeting of the Jaujuge have the Garang Sujahunde Delhi police mapu house arrest rotame Nanju mapu wa ngang talk the mouse muku pajalatame what kind of a rights of the freedom of speech and freedom of movements आपने क्या दिया हमारे ऊपर भारत सरकार आप ये तो खुल के कहे
आप हमारे माई बाप हो, हम मानते हैं आप हमें अछूत, आप हमें बिल्कुल हमें अपना अलग थलग करके हमें मिट्टी में क्या मिलाना चाहते हो भारत सरकार? ये अब कभी कर ही नहीं सकते, अब कभी कर ही नहीं सकते। हम वो है इंसान को जिन्होंने आपके ये भारत पैदा होने का पहले हम पैदा हुए, हम पैदावासी हैं, हम भारतवासी नहीं थे, भारतवर्ष से हमें बनाया गया है, तो हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? आप ये बात कहे, हमें अब किस ढंग से, किस नजरिए से हमें अब देखते हैं, कैसे परखते हैं हमें भारत सरकार? इसके जवाब दो। अकोई नकोई भी नुंसी, नकोई भी नकों पाए न खोरम, अकोई मकों पाए नहीं हन मन तो उबरने। Honorable Chief Minister Berin Sahab tabi si Mr. Ibo Bisab kanang rin nungwal nang sumo Chief Minister Webi Jai nang sumo kung pai nang mukhon muduri yala ngasi gai kanam sahab ki maungi of course we Indianized the we no koi si henman greda Mr. Bimol Hai with rightful lenders private membership business tam koi de pi the matam the out of 16 games ge puthoro pa tanjad ani khatama bill pass to mangami kanin wathi warem ngang bade khopada amadu pusan gani amadu the dokani amadu taw India the India I say India because I am being made an anti-Indian. Now I am an anti-Indian. Ay Indiani na pong le jerman da ko si Indian natti hay bada Indian o nang matarabadi Bharat Nyay Sanhita ge makha da ko nahan na si justice phangada bani. Why it isn't happening? Ako swam na tobra. Ako manadan tobra. Natana ma India government towning the tobu yaw na tobra. Adu amukta so parliament except I see that 1 or 2 our MPs. I salute you Mr. Bimol. You go ahead. Udong haining na puna magkayam libido matampi de basa kayo hoida your Congress or your INDIA tried to blame squarely only to the government. No, that is also wrong. You have taken enough time, you INDIA. You have also completely you met the horrible situation in parliament. Your leaders are not good. Aduna Bimol puthori base private membership ki the membership business the Manipur issue you go ahead Mr. Bimol. You are the ambassador of Manipur. You never know, one day you will become a head of the government. We wish you that one day you lead as a chief minister. Tawgutabani. But mainland na tawdi puna mo se law na mo se applicable oibra oidabra khangde adumana adugi wata adugi puja tawdami adu to no Manipur is a different. Manipur ko different attitude man legidabani. Manipur the first I am a Manipur citizen. I belong to the Manipur state. I belong to the erstwhile independent country machani hai bis mase concept hamna sungai yaroi. Why the Farooq Abdullah? Why the koi Amar Abdullah? How dare they say that? No, Bharat Sarkar 370 article लखो जंगो मैं नखुद तो चाक दबने मैं जब तक जिंदा हूँ देखता हूँ कि कैसे 370 article को इसका हमें हटाई का मान भारत के अगेंस्ट है उपाय लेते मंगांगी मांगो करीम having हम दे because he is very powerful because the people are afraid, government of India is afraid. देखो मणिपुर लाखों तो न chief minister you are not bothered by anybody न कुछ चक्कनी प्रियंका का फोटो नंबर ला कहीं तो उधरी chief minister तो उन्हें मुझसे prime minister पी दे है very sorry figure अदुन ताक पर देखो इसे second class third class citizen नसाई scheduled caste अदु tribal caste अदु caste lower caste अदु थंबीर बदो अको इसे नमशुद्र है इधर मोई आ हिंदू के मतमदगी आई बसा ईशान हिंदू वो जरबसु classification आई the higher caste upper caste super caste नमशुद्र है तो ख्वाइदे अतोन मनी है ना कोई भी हिंदू पिन थंबीरी कोई से वो how you accept you all Manipur citizen how you acknowledge it इकाइदर न कोई भी no India का Manipur का कोई यूके लोन ले रहे मनी अदुइदी we must have the more courageous we must have the more facilities अदु करीम तो कुछ पिबीदर कोई न मयांग द मपान चल मकोंग पाई बद दोंजबे हेनमन न तौबर ने नरोन थोक्तर न चलगा मी न ngang बद minister or me MP han or me mowa ngang mangam de except Alfred and Mr. Bimol you are taking this pivotal role I appreciate you I salute you you go ahead adu thok win sin punama se nuaite thoi punama se thoning de jit lambi de thong thoi base masi ngase Manipur de thoi be issue I always say mase mete ye cookie natte this is a conflict between the terrorist group
and the whole Manipur state ne. Why this concept you don't acknowledge it? Therefore, the mainland so I am not an Indian. Indian media I do not trust, and I shall not trust. They have got the divisive policies. Suya yaning de. Paisana loy labang aktani loyna. Aduna koi kanas aduna koi mut manad wasunga yade. Koi incident saying nasi hana koi jam suffered to hongre. I the Manipur citizen ni. I don't belong to Manipuri community. I belong to Manipur citizen, Manipur state. I don't belong to Manipur community. I Manipuri oibajai. Whole Manipur belongs to me, and the whole Naga belongs to Manipur. Whole Kuki belongs to Manipur. Highway concept thamjabani. Makoni jarakter bani na. Mashigumba. Akoi ethnic ki issues. Akoi ngaktan. Mayam akoi thoi mayam tuminna lady bato. Nasi no the thoi the numaite. Thon ningde. Okay. We are with you, with everybody. But the Toiba, Lambi, Ani, Tinjana, Tamaliba, Koliba, Punamak, Ase, Bharat Sarkar, Nakoineta, Hunmani, Chin Kukijo, the terrorists, when the Nomi people, you never know, Kanagi Makutta, Kanan lady foreigners, geopolitics, Mayam Chanchandana, Mating Loine Piri, Tori Bharat Sarkar, अब बिल्कुल खामोश से, अब बिल्कुल अंधा की तरह बैठे हो, किस मकसद से, किस उद्देश्य से, इससे क्या लाभ होगा, क्या आपको उपलब्धि होगा? भारत सरकार ये तो बताए सबको, और आपको हमें आप समान तरल की तरह क्यों, आपकी आंखें क्यों बंद करते हो? आपके दुर्योधन क्यों बने हैं जो आंखें बंद करके? आंखें खोलो, इसके हिसाब किताब आपको यहां नहीं है, ऊपर में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, इसके हिसाब किताब आपको अब सबको देना ही होगा। अब समथिंग थम जगह